Dibe ev guleyên dawiyê bin Pêşmergê Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê berdidin. Dîsa wê şerê çekdarên Daeş bikin, lê vê carê çavlirêne şerê Daeş li Rojavayê Kurdistanê bikin. Nemaze piştî Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê ew bi ser xwe vegirtin. ام آمدن ایرو بری سفم در باس من روجاوا چاوا ما خاطر خبر پاریزاند و ما چاوا ملت خو ما وضعی خوش تر باش بو ام در باس من روجاوا زوترن وقت ام ملتی بری حين بچی ام ملت هان برا خوشی تر تبناف ده امان تر تبده ان شاء الله چه دقه دوب خاص بس بريار جناب السروت مسعود برزاني وفي قيادة بريار برلماني ورئيس حكومته هرمي Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bi navê hêza leşkerên roj navrefên pêşmergeyên zêrevanî ji heyva di duê sala 2012 de li Başûrê Kurdistanê meşq û rahênanê distînin û di şerê li dijî çekdarên Daeş de beşdar bûn û 24 şehîd heta niha danîne. ام هي في لحظين افضل لحظه كمهمه ايرو ام نبقى مرحله كنودنا مرحله حساسه ايرو جهرتني منطقه شدبن حدود سينورن في امكار من سينورن بقى خد راكن امكار بن هيزك كردستاني چكن ام لشکری روج آوا آمادن هر شباجي كردستاني Berevaniya ber her bajarekî Kurdistanî bi erkê xwe zanin. Lê cihê bajarê wan di dilê wa de taybetiya xwe heye. كل هسته ما يعني بر بيدشي انه ام نكونن خبر جينا ام دي ساجي الفر فرق فر ورتنا حمي كردستان ام آمدنا بس دمكو اهلي موت ملاتي مالور دكافي كون كوجي افتشتا ام نكون الفر خراغرن ام به هيفينا بس امر واري ام داكمنر رجاوا Hêza Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji 8 fewcan pêk tê her wiha du sirriyên pêşmergê jin jî hene. Ji bilî fewcên dibin rahênanê de ne. Piştî zêdetirî 3 sal û nîvat sêyemîn kongra xwe de enekesê pêşmergeyên Rojava bi ser xwe ve digire. Lê ziman halê pêşmergeyan got dorbasbûna we bo Rojavayê Kurdistanê nabe ew jî 3 salan dirêj bike. Lewma ji îdî û pêve rojek bo wan gelek e. Pêşawa Behlewî Ruda و سنگەرê pêşmergeyên Rojava leskî Musul.